Kanisa halisemi mtu asitoe. Kile ambacho kanisa linasema ni mtu asije akatoa ili atununue. Si ndio hiyo? Sasa Bwana Gachagua ametoa sadaka yake. Hakusema hatujui ni nini ametupatia, kama ni shilingi 1 au ni 1,100, kwa sababu yeye anatolea Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Yeye anatolea nani? Sasa lakini mtu akija amechukua 5,000,000 anatuambia mimi nakuja kuwapa pesa hizi, na wakati anaposema 5,000,000 watu ambao wako kwa kanisa kama 700 wamelala njaa. Si ndio? Watu wamelala, na yeye anakuja na 5,000,000 anatupatia ya nini? Situkae bila. Kama unataka kutupatia kuja utupatie. Kama angekuja na unga labda tungesema tutakula, lakini kuja tu kusema mimi nimepatia 5,000,000 na unakuja kupeana 5,000,000 baada ya kutukana kanisa. That is stupid. Uwezi kuja utukane hii utukane, alafu kesho unakuja utuambie shikeni hii. Kwani sisi ni watoto? We are not children. Bwana Gachagua, we have empathized with you. We are not sympathizing. We have empathized with you. Mathina maria uragera ona mathino no mutuleka atia turagera nikio turathie thibitari gutire dawa, tugathie kuria gutire dawa. Ciana citu ni cingatirwo university, turahero ndeto cia university, tarero ni iriku, tukerwo cukuru fees kurihwo na njira ino. No muikare na thayo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Muikare na ke? Kai tuikare na thayo na Ngai no eguka. Tondu gukena ni aria mariraga, tondu ni maregirio maithori. Bwana asifiwe. Gukena ni aria mariraga, tondu ni maregirio ke? Maithori. Na riria maithori maregirio, turirugaruga o ta Gachau. Uria Gachau karugaruga gakonga, noguo na ithuĩ turirugaruga, tondu Jesu witu muoyo. Muoyo, tuikare thiini wake na tutikuhotwo. Ndekie na kuga atiriri, Jesu aigire atiriri, caria uthamaki wa Ngai mbere. Tucarie uthamaki wake na mangĩ nĩ tũkũheo. Tucarie uthamaki wa Ngai mbere na uthamaki wa Kenya no tũkũnengerwo. Bwana asifiwe. No tuikare na thayo. Andũ nĩ marakua mũno, na mũndũ agĩa na thĩna, please, wagĩa na thĩna, tero ũcio ũngĩ wagĩa na thĩna, waigua nĩ ũhotirwo, ndũmwĩre teng'era kwĩ mũtungatĩri, ndũmwĩre kana ũteng'ere kwĩ ndagĩtarĩ, no ndũkeite, ndũkanyue ndawa, ndũgeciurie, na ndũkeike ũrĩa ũngĩ, tondũ mathĩna nĩ maingĩ, no Ngai e muoyo. Bwana asifiwe. Ngai eke? Rekei tuikare thiini wake, na atwiraga tumuhoe undu wothe tukwenda, na nituriikaga uguo. Thank you moderator, nikuhe ihinda hunjirie Penina na aria angi, na ndacokia ngatho. Rekei tuhoe. Bwana asifiwe. Nitwagucokeria ngatho Ngai mwene hinya wothe, na tugakena tondu o uria kuhana ni uthiete ugituheaga thayo. Twahoya tuhe muingi nigetha tuikare thiini waku, na tuikare tugikwihokaga na tugigwitigagira, tondu tweka uguo Mwathani ni tui no gutwika maundu mega na manene, na no gwika bururi uyu maundu mega
nĩ ũndũ nĩ wendete bũrũri ũyũ ma. Rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen.